Oh Hindu Virgen Maria, Paragalba Emiketa Layan kang ipagkanta, kabalit mo kinlabwat sampagamikat kadlan alaya ingan ka ningsi nagnan ilang bati Bagian parangal kekan Miskat maka sadananku mengangas kuat rapiu bangkit kai yang pangku lugudan pagkamaku conviene adorarlo y viemos sanansa umum pananuman sang dapatku para que kabagin loko sa slanin alaya ingan dari sampaga darabun bila keka bani aldo gaya saslan alaya
parangal keka nung metungku sanang santo o kaya kalaluan bana ibie kuke kaintiman lugunan pangpakamay hingga conviene Aldo Aldo ibiemu sanang sa ukmu mana numan sang dapatku para ken kawain duku saslan mei alaya ingal don ningsin nagnang ilang mati tulanan bagayang parangal keka kambe dari sampagan darahun nila keka bani aldo mong maulan umatmu yang ligaya saslan nei alaya ingal dong minsin nagnang ilang wati tulanan bagayang parangal keka di anakmu Indobilman lalapit lang at manyawat kimamong grasya ingas kera panalala lawan mula anya malunos kakakela nung ilangkot nung miwale ne karela
akala ng sa pagkatanda. Nasaan mo sumuyo ulan Kekao Birhen Maria Joseph Pagkumin Lalang Emu Kesa Lalakuan Uling Numi Wale Kapu Kamatayan Erina Pupa Nasan Indusat ka Sakitan Kini Kamatayan Diyos wingan pagsakda Joseph Pagkumin lalang emu kesa lalakuan uling numi wale kapu kamatayan Eminapupa nasaan indusat ka sakit